O te mwai whaatalo whaatu I lava ma le whaaloa le tele tawai I Lotu pa ia ma Lotu ma malu le silasi le nei fo I taia fo le sale nei luas fuma le ono Setema lua afe luas fuma le tasi ma o teo whalo whaatu ai le suafo le tātou wali imanu malo Yesu Kiriso I le tātou e kalesia sua le tātou tina leo whainga luenga mautou whalatua senga o te akono mautou pa ia la silasi sa ia o lava i o tau walo mani a mātou whanau. Ai le ngata I lea, whaatalo whaatu fo I la uso kerisiano, whapenao na whaafonga mail nei tae ao. Whai lava mau tātou so o tanga le nei ala ata, ia le nei whai vai tau, mo tūlanga whainga tā o loo tātou whenga iai. Ai whapitoa le, whaatalo whai, i tātou matua tausi. I le mamalu i o tātou ta mama, tina mātutua, taina ne foi nisi o ngotia I whaakatafa ngase, tino ma le mawhauwhau, ia o nisi foi o whea ngai ma whanoanoanga, ia o na o pelenga o mawhutanga motusia, ia tātou te whamoe moe lava I le atua, ia o mailo na nganga wha mawhanwhana, ia uwhitia ai tātou umalava, ia maise I lātou e o whea ngai ma whawhitauli, ma lo le on sai whawhitai Lotu taliti ngā, taina ne foi Lotu so I fua whatua tua, ma le wha lango, ma le wha moe pea I le tua, wha malo si ai pea I tātou I lona oli moni, ai maise lava I taimi tātou te vai ai. Ai o mai ala upele, se o tātou tā pua I whaatasi atu I le tua. O te whaatali atu I a Iova, o lo whaatali atu lava lo uanganga, o te wha moe foi I lana fionga. Se o tātou te talo. Lo mātou atua sili e se le tamā le alo ma le anganga pa ia. Le atua oe o le pa ia o Israelu. O la wami o tonu e tonu ai mea umalava. Mātou whanauna watu I lawa fio I le nei foi tai au fou. Ina ia awai mailo wa nganga pa ia I lunga ia te mātou teito tasi. Mātou te Sauniga I le nei taulanga I luma o lawa fio. E ala I le nei Sauniga. Ia mātou whai ai le nganga ma le whamaoni. Ina ia tusai ma le pa ia o lawa fio. Le nā le ulua I te talo I lawa fio le atua. Yesu Kiriso le ali ma le whaola. Mātou te talo atua nei. Amen. La se o tātou vivi atu I le tuai lona vi inga o Sauniga.
O lea se i o tātou whaitawina nisi o fionga pa ia le atua. La maua mai le whenga inga fōu se tu si a teita inai tātou le nei tai au. Mai le evangelian tu si a mareko lo na mata upu mua. O te whaitawina le whai upu e lua sifunu maleiva e whaangata i le tolu sifunu malwha. O le tala le leina tu si a mareko mata upu mua. Lua sifunu maleiva e a mata i le whaitau. Whaangata i le whai upu e tolu sifunu malwha. Whaafonga maia o a fionga pa ia nei a le atua. Wa lato ulu fafo i le sunako. Ona watu lo lea i le fale o Simona ma ane Terea. Wa o whaatasi ma Iakopo ma Ioane. Sata oto e foiliti nao le ava Simona i le mai vevela. Ona latu ta wina tu lo lea o ia i a te ia. Ona so atu lea o ia i a te ia ua tango ifo i lona lima. Ua whaatu i a te ia i lunga. Ona mawai loa lea o lona mai vevela. Ona au na lea o ia i a te lato. Ua oile fiafi le ngoto le la. Ona lato au mai lea i a te ia o e mamai uma. A toa mai ua ulu i tino ina i te moni. O pota umane fo ile a ai le whaitutoa. Ona ia wha malo lo ina le o tangata i to tele na mamai mai ese. O ia tulia fo i te moni e to tele. O ia le tu watu fo i te moni e tautala. A wā ua lato i loa o ia. Whamanuia tele mai le atua i le tatou whaitau. Ma whanungo longo i lana fionga pa ia. Ta wia ia tu mau mailo na nganga e ha te tātou e wha malama le winga tonu, ma winga lo loto na fionga pa ia. Ma ia tu ma watu ia te ia lona vi inga. Nei ma se ia o tu lava il whaavavau lava. Amene. O le a tātou toe vivi i le atua i lona vi inga.
se o tātou whamaulalo ma whalatala tātou I le tua I le tātou te talo. Tātou wifo ma te talo. Lo mātou atua sili sili e se. O le tamā oe o le whaavavau, o le alii o le file mu. E te tau ma ono mea ia te oe le vi inga e whaavavau. A wāua sili sili ese lo walofa. Sili sili ese fo I la wami o tonu. Wa watu whaatasi mātou o lau whanau I le nei tai ao. O la mātou e kāle sia ma lau whanau kerisiano uma. O mawhai ona mātou whasoa I le nei ala leo I le nei tai ao. Mātou te whalatalata atu e momoli atu ia te oe le vi inga ma le whane tanga e te tawai. A wā o ia te oe le paia umalawa. E ou le vi inga umalawa. O le tiu te tau ave o le tangata. O le matafa I oi, o le tangata ua whaola ina I lowolofa. Le vivii ma tāpua I atu ia te oe iaso uma o leolanga. Whapena laona o mātou atu I o luma I le nei tai au fou le atua. O le ola ma le malosi fou ua e au mai. E whaau popo I aso o le mātou ola. Ma whaau popo foi I sa mātou tautua ia te oe lo mātou mtai. E uina ese foi le nei vai tau. Ma tūlanga o iai le lanonangi. I le lamati ai o le soifua malolo ina o lau whanau. Ai mātou te whanongo lango ma whamoe moe ma whatua tua pēr ia te oe. O lo iai le afu o lo olofa o lo si o mia ai I mātou. E ui o ia mea uma le atua. A lo mātou o maua le file mu ma o manuia mai a te oe. E te tau wai a te mātou o na whaiwhai pēr le vi inga ma le whane tanga I o luma I aso uma. E ui o ia tapu ua mātou whengai. A lo maua pēr mātou whisotanga. O whisota inga I lunga o wala le atua ua e Sauniga ma wha mea lofaina mo I mātou. A wale wha lau tele ina pēr. A wasa mātou wha mawhana whana atu. A wasa mātou wha malosi atu. I o mātou uso ma lau whanau uma. Wale mawhai o na o mātou whisota Il tino. A wa vea lava le nei ala ata. Wa vea upenga ta whailangi o mea lofa ua e whaua Il tangata. Mātou te whisota iai. Whawhitai tele le atua I o manuia. O manuia I le tino. O mea lofa o le nganga. E maiseo au penga o le mawhau whau. Ua e wha au penga I nai I mātou. Mātou te whawhitai ai le atua a wā le asa o na e asi mai pēr. E langona o mātou loto ma nganga. Lo letu lafo ino I mātou I so uma. O ina sai tia o mātou o langa. Ai whawhitai tele le atua. O lea vea ia mea. Ma pāpui pui o lo alofa I so uma. E fou mai pēr I tai au uma lo alofa tu noa. Le ao ai Il tangata o na whawhitai a lawa fio lo mātou tai. Whawhitai le atua. O lo manuia si a mātou e kāle sia. Ai mātou te talitonu foi.
o lo whapena i le ekale siau au. Au lotu uma o le matanga anuenga. Ia mai se foi o le ekale siau au. Mātou te tali tonu le atu. E uina e a mia, nisi o mātou mātua. Ai mātou te langona pēa le atua. Le pai mai o a au wha mawhanwhana. Mātou te mauai pēa le mauti noa. O loa lofa tu noa mo i mātou. Mātou whawhitai le tua i awa noa. Wa e whaonga ina ai o mātou wola vai ma o langa whatau wā. Mātou te au auna ina ai lau fio. Mātou te whatau nuu ma whai au whi au. Peona e polo ina ai lau whanau kerisiano. Ina ia whaai loa atu lau fio. Mātou te whawhitai fo i le tua. Ona o mawhitanga i tonu o mātou ainga. Ono mawhitanga i tonu e kalesia o ngā luenga mā o onga. Ua whape nao na mawhuta ma whetuwha i ai lau whanau. Mātou maua ai le wha ma whanwhanai. Mātou te maua ai le wha ma losi ai. A wā o lo mātou o iai se lalolangi whaingatā. Mātou te mo'o mia ai lo awai mai. E alai lau whanau. Mātou te whesotai me whetu whai. Mātou te mauai pēr le mauti noa o lo wanga le lei ma lo wanga alofa. Mātou whawhitai lo musu mai. E le ngata o musunga lo wanganga pa ia i o mātou lotu. A wa whape nao na mātou whaitau i lau tus pa ia. Ma whama natu mai ai ia i mātou le lo loto ma le lau tele. Ma le maua lunga o lo walofa tu noa le atua. E ui le tele o anga sala i mātou. A olo e tu awa noa mai pēr i lau whanau. Mātou te sa ili atuai i la lata atu i a te oe lo mātou tai. Mātou whawhitai le ngā nuenga lo wanganga pa ia i a te mātou. O le whesoasoa ni sili o le tangata whatua tua. Na te lalanga ina i o mātou loto. Mea le lei e te whina ngalo mātou te whaia. Na te whaamanatu i a te i mātou le alofa ina i a mātou tufa ma whailo atu. Na te whaamanatu i a te i mātou le maua lunga o lo alofa mo le tangata. Teita i ala lo wanganga i a te i mātou i aso uma, e te musu mai, ina i a mātou sāwa vali e tusa o lo whenangalo. Sili le atua le whawhitai o no Jesu ke liso o lo walo pele. Le tongi ola ua uma o na e tā pena, a wāsa o mātou sāwhanga atu i le langi. Mātou te toe sa ili atuai i a te oe ala i le sala mō ma le whātua tua. Le tua lo mātou o maua pēa i le angsala. Le lalolangi ua tumu i whaingatā ma puapua ngā ma le angsala. Whape nāo na a vanga tuai i o mātou loto. Mātou sāwa vali e se ai maala e o lawa fio e te whina ngalo mātou te sāwa vali ai. Wa mātou le whai ai foi mea e te whina ngalo ai. Au a mātou fili sao loto i o mātou e la mātou sao tonga le atua. E whaia o mātou loto ma mawhau whaunga. Au a whātua tua na ilo lava whina ngalo pa ia. Lea le atua. E ia lofa mai. Wha ngalo i mātou a wa mātou whaia ia so umang sala. A mātou te tali tonu a vea le toto Jesu ke liso. Whai maala o la mātou wha mangalonga. A ia whai pēa o na o mātou salamō. Ma fuli tua i anga sala ma mea se mātou te whai. Whamangalo le i whonga au tangata i le nei tae au.
a wawa mātou wanga salama le tonu uma i o luma. Susulu maia o le malama lama o le nganga pa ia ma le ami o tonu a lawa fio. Ina ia sulungi ai o mātou loto ma whamoe moe o malawa. Le tua mātou wala au i lawa fio. Ia e sanga wha manuia ina a mātou fe au mga ruenga o whenga i aila o whanau. Whamanuia il mafutanga mātua ma ainga, mātua ma whanau i tonu o ainga te tasi. Ia vea tonu o ainga, mano whanga e whawhai lele ai le lofa. Ma ia tufa atu le lofa, ma whailo atu le lofa o lau fio. Ia vea i mātou ma ala e pua ina atu ai le manongi o lau fio i le lalolangi ang sala. Whaola ina ai nisi o mo o mia le fia whaola ina. Se e whamanuia le atua i kale sia uma. Sia mātou foi e kale sia ma fuafuanga o le lumanai i lona ati nai. E le ngata i le tino. A ia whasili sili le nganga ma le mafau fau. Le lumanai o mātua. Le lumanai o ainga te tasi. Le lumanai o e kale sia te tasi o a mātou whanau. Se e avatu ia te lātou le poto ma le malama. Wha ino ina o lātou wola i tu ina naunga o le ola nei. Pei ona ua fia ai lo lātou soifua i le ngata i le tino. A ua wha sili o na wha ina o lo lātou wola wha le loto ma le wha le nganga. Le atu ai, mātou te vaia ma le whanonoa. Nei vai tau matu langa ua iai le lalolang. Ua oso whaia i mātou e le fili ma le tia polo. A wawa vai lo mātou wola whatuatua. Mātou te vala au matangi atu ia te oele tua se e whama losi mai. Se e au mailo malamalama. Se e au mailo le mafau le lei i o mātou tangata. Ina ia mātou whai ai mea tonu umalawa. Ia mātou whai ai mea malo mātou nau tai. Ia mātou whai au whi au mga lue ma au na ina lo swafa i laronangi nei. Whamanuia ina i o mātou ta māma tina mātutua. Pula la ngoto le lao le soifuanga. Ua mai whaatasi ai ma whaawhainga tau le soifua whaaloloa. I le ngata o ngase. Ia o mea uma ua fia ai o lātou tino. Se e langonga le muina i lātou. I o lātou whaatafa ngase. Ma e whamanuia ia i lātou uma o a inga ma whanau. O e o tausia i lātou. O a fwoi ngā ruenga whasosoani o lo whaia. Whasosoani ai i lātou ato fwoi mo mātou uso o mamai. Lea tu wae se i e whasosoani ma whamanuia. Whamanuia i la mātou e kālesia ma iona ao se i o iona iu. So soani na i mātou sava valipea e whaia lo whinangalo. Mātou te tautua ina ailau e kālesia ma losu awha. E mea tonu uma e ao ina o mātou whai. Whamanuia le kālesia ao. E le nofo atoi ina, teitai fono. Ma le fono ao le atua. Se e avatu ia te lātou le malosi. Whamanuia i la mātou tapua inga i le nei tai ao. Whamanuia i lau ngā luenga wha misionare o lo ngā whāti ai. Lau e kāle sia kerisiano i le lalonangi. Ia sanga maua ni a nganga se tele mo oe malo. Mātou tala noa foi ma whaasoa i lau finangalo i le nei tai au. Whaatasi mai la ua fio e manui ai me oma.
whaamatala loto ma whaamalamalama awa fionga i a te mātou. Ina ia mātou maua le malamalama atili. Mātou te whaasoa ma a vea mala. E ao ma ao a ina ai i mātou. Ina ia whapena foi ono mātou tufatu. Ia te oele atua le tamale alo ma le anganga pa ia. Le vi inga o le whane tanga, o le pule ao ma le mana umalama. Nei ma se ia o tu lava i le whaavavau e whaavavau lava. Amene. O se whaasoa whale anganga mo i tātou i le nei tai au. Ia ua filifili ai lava le tusi sa tātou whaita wina. Mai le tala le leina tusia e le tustala o mareko. Ia o le mata upu mua lava o lana tusi. Ia o loo iai se whaasino ala mo i tātou. Whapea le manatu au tū o mawhauwhaunga a iai e su i se ainga. When Jesus is in a family. Aua. Ia ile foi upu e luas fulu ma le iwa ma le luas ma le tolu se fulu le tusi sa tātou whaitawina. Ia o leua. Whaavaya mai ai ia le manatu au tū e peona au tāua. A iai e su i se ainga. Whamelwhai upu e luas fulu ma le iwa ma le luas tolu se fulu. Ua lato ulu fafo i le sunako. O na watu lolea i le fale o Simona ma ane Terea. Sa ta oto ai foi le tina o le ava Simona i le mai vevela. Ua lato ulu fafo i le sunako. O na watu lolea i le fale o Simona ma ane Terea. Sa ta oto ai foi le tina o le ava Simona i le mai vevela. Simona lea e ta ua. Simona Peteru. O lo iaile suafa o Peteru inisi o lo minga fo mai o le tuspa ia. Pe tai o le lo minga tuai lava lea tātou te whaunga ina. Ia a iai e sui sa inga o le manatu au tūle o le tātou. Fōlinga mai o le manatu au tū e peo se foi upu e le uma. E le iai sona taunu unga. Po se whai unga e peo se foi upu e tu mai a te tātou te wha umaina le wha upunga lea. A iai e sui se ainga. When Jesus is in a family. Ia e se mua i whai atu se wha matalanga i le wha peritania. Wa iai a outou walo mani a tātou whanau. Ia mai se foi o ni sui o tātou e kāle sia e le mana malama i le ngana Samoa o na e o mai isia tunu. Me la lea tāl sanga tuai. We read this morning from the book of Mark, the gospel that was written by the author Mark. And Mark is one of the 4 separate accounts of the ministry of Jesus on earth. No, particularly in Judea. According to this account, Jesus' ministry covered 3 different regions of Judea, or Israel. It was based in Galilee mainly, but it went beyond Galilee. And part of this gospel covered Jerusalem, like in 3 other gospels. But the ministry of Jesus was concentrated mainly in Galilee during the 3 years, or most part of the 3 years. The story we read this morning took place in Capernaum. Capernaum is part of Galilee. It's a village in Galilee. Galilee is where Jesus spent most of his time during his ministry. He was ministering to his people, performing miracles, raising the dead, healing the sick, and even
many other types of miracles. You know, he healed those who were possessed by demons. You know, and like other Gospels, Matthew records many of Jesus' miracles. Jesus was a man of power and action. You know, he didn't speak just the words, you know. He was a man of power and action, not just words. He performed miracles to convince the people of who he was, and also was to confirm to the disciples his true identity. You know, there were people, and even the disciples, who didn't actually believe Jesus in the first place. But in his performance of these miracles, you know, he made it to confirm to his disciples and other people his true identity. And his true identity is that he was God. He was God in the flesh. You know, the more convinced we become that Jesus is God, the more we will see his power and his love in our lives. You know, are you convinced that Jesus was God? Well, if you ask me the same question, you know, I would answer you, yes, I am convinced. Because he had made miracles in my own life. Jesus had all the power of God. He reached out to people who needed healing. He raised the dead. He gave sight to the blind. He restored deformed bodies, and he quieted even the storms. No, he can also quiet the storms in and of our lives. Like the present, you know, there are many storms. But Jesus has the power to quiet those storms in our life. But there was something else about Jesus. Now, with all these power, Jesus came to humanity as a servant. He didn't come as a king. He actually said, I didn't come to be served, but to serve. And those are the characteristics of a servant. And for that reason, so many didn't recognize or acknowledge him as the Messiah. Because he behaved as if he wasn't God. Well, thinking about us, we can use his life as a model for how we should live our own lives today. As Jesus served God and others, so should we. We should be modeling ourselves after the life of Jesus. The theme for today's message is when Jesus is in a family. Now, this is the title of one of my favorite Sunday school songs. You know, we all know that song. It says, when Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus is in a family, happy, happy home, happy, happy home. Ai, ai, Yesu, ise ainga, ose ainga. Ainga fia, ainga fia, ai, ai, Yesu, ise aing, ose ainga, ainga fia. Well, that's a Sunday school song that every child knows. Every one of us knows this song. It seems as if this song is part of our lives. Because it is the truth. It tells us the truth that when Jesus is in a family, it's of course a happy, happy home. And today we read the story about a miracle that Jesus performed in one family in Capernaum in Galilee. Jesus performed a healing miracle while he was there with some of his disciples.
Of course, it's the mother-in-law of one of his disciples, Peter, suffered from a high fever. The lady was so ill that she was in no condition to be able to serve Jesus and his disciples. The Bible says Jesus came and took her by the hand and lifted her up. And the fever left her, and she began to serve them. Because of that illness, he was in no condition. She was incapacitated. She was incapable of doing any work at all. But when Jesus healed her, he stood up, offered herself to them, and served them. Jesus visited this family to bring happiness to them, like the song that we just sang, to bring joy to the family. So this song is very fitting for our message today. When Jesus is in a family, happy, happy home. We can also paraphrase this statement to read, what difference will it make when you invite Jesus into your family? Aya Yesu i se ainga. O le ulu tala leo le pese lawi loa le au ngā sa lea sa o suina. Aya Yesu i se ainga o se ainga fia. A le ala u wha mana tu au tu wai se wha soa wha le nganga mo i tātou nei tai au. O se wa ainga i le si o manga o se ainga ua maliu atu i a Yesu. Ma ua latu talia le li. O so se mea lawa tātou te whaia i le soifuanga i so uma, i le whaatino po o le whaale nganga. E tofu sia uma lawa ia mea maona taununga. E i le whaapunga tātou te masani ai o au ngā luenga e toi muli atu lawa ia te oe, o lona winga. E iai o na tua o so se mea tātou te whai. Se mea le lei, po se mea le anga foi. E toi muli mai lawa ia te tātou. Au le winga leo le pese a tamaiti. O le whaapo ngai o le iai o le fia ua maua i te tonua se ainga. O na ua fio Yesu i te tonua se ainga. E nofo Yesu i nei Lotu ai. O le fesili le na fesili i stasi whaife au i na ua watula nasi e singa i stasi o ainga o la tonu. E nofo Yesu i nei Lotu ai. A beta ina fōlinga wha te ia le ta māmal te nao le ainga i le fesilia yes i le whaiwhea. Ma al mea tupu o whewha a ia i nei po ai o le aia tali ina le fesili whaingta lea o fesili mai ai whaiwhea i a laua. E iai e nofo Yesu i nei le tau ai. O le fesili tā ua lea ma lea ngā mo so se ainga. A tātou toi wha upu le fesili lea o na wha pēr lea. O le ase suinga i lo ainga pe a ia Yesu. E ese senga o se ainga pe a fio moni ai leli. O tatou maua mai le tala na whaitauina se vaenga o le tali nei fisili. Ina wasiasi Yesu i se ainga i Kapanaumi ma mauail na ainga ni whaamanu yanga ma ni suinga te tele. Tala sa tatou whaitauina le mo le maua mareko. Tasia sa pati Kapanaumi na awa ia tua Yesu il sunako e pe ao lana masani, tapo inga whaitele il tai ao. Na o awa tuai ma ia whaamalo loi na il tangata na urufia e te moni. A tato whaitau le ato o toanga o le neimatau, tele fo isi mai na whaamalo loi na Yesu. E le ngata i le aso lava leo le aso sa pati, ai o isi fo i taimi. Ala mai ala le Sauniga i le uli o le sapati na fio to i leo Yesu manisi ona so i la ingo peteru. O ina, sa whaata o to lia ai le ngā se ngasi o le tina o le avasi mona peteru. O le tato masani ai o sate tasi, a mai a lol Sauniga o na whai lo leo le to nai. Le isi le mea pito tā ua i le society tuli matai umai tangata o la inga. A wā le teimi e mafuta whaatasi ai ma sangi fia ai tangata uma o le ainga.
Pe tai o Yesu mona so. E asia si atu le aingo Peteru ina ua mae ale Sauniga o le sapati. O lai whata o to lia le tina o le awa Peteru. O lona wingo se ngase tunga na whata o to lia il tina fua ina le mawhai o na tā pena se tā muftanga mo le ainga. Fa mai le tala na wha amano lo ina Yesu le tina ma ua i tua i lunga ma au na atu ia i lato. E fiatu li mata i le ma whauwhaunga wha le ngangol ni tai au le ese senga na whaia Yesu mo nei ainga. Ma mea na tutupu ai le ainga ni ai laso lea. Wa mai aini mana tupupu se whae tau whaa lau tele ai le. Tu langa le au wha le ngangol ni tai au momua. Ai Yesu i se ainga. Ua maua le wha malo longa. O le wha malo lo ina ngase. You know, when Jesus is in a family, healing takes place. When Jesus is in a family, there is going to be healing. A o iai la tau i le su nako il nao sapati. Sa o o tua Yesu. Ai whai mai wa matua ofo i la tau i lana mataupu. A wa ia o ia te i la tau e pe o se wa iai le pule. Whai upo e luas fulma le lua tātou te li whaita wina. Ana mataupu lava lea ma reko mua. Ai ua whaatupu a tili la lātou tau whai ofo ina ua wha amaroro ina Yesu tangata saunu fia ele anganga leanga. O le whai wa langa le anganga leanga ma whai mai ua o i loa oe. O le pa ia oe o le atua. O na tau whai ofo i leo i lātou uma ua wha lia lana pule i anganga leanga. Ua wha alo longo mausi ustai anganga leanga i a Yesu. Ele e fōlinga mai ele ma maole whale o la aingo Peteru ma le sunako lea na whai el tapo inga. Lea na whea nei Yesu ma ona so o se i mapu ane te isi se i whaisina mano longa ina ua tu ua le lotu. A tonu sa langona le vai o le li. Ona ngā ruenga sa ia whaia i le aso. Pe ta ia le ia vea le vai o le li ma lona le la vā whaale tino na tau viailo na alofa wha malo no. Ma le whaatino ino vā venga o le alofa tu noa o le tua. O le tangata ua whaata o to lia i se ngase e ia iona mana o nga ese fia whaata unuina. A olona mana o nga tu tasi lava ia malo lolo na maa. E le tau mate o iail tina la va Peteru se mana o nga whapea. Ni mo onga o le fia malo lo, nau ta inga o le toe whaafo i sia o le malosi. A mo onga fo ia o le ainga. Le hava Peteru, ma latou ainga ma Peteru. Pa mai mareko, o na latou ta wina tu lea o ia te ia. O lea ua whailo atu le ainga ma ona so o ia Yesu, le mea lea ua tupu il tina o le hava Peteru. Na maua ia Yesu le tali o le mana onga o le mai. Ua maua le whaamalo longa mo le tina ua whaatafa ngase. Ua whaalia le pule ao le atua ia nganga le anga ma so o se ngase lau. Usoe. O io mana o mia se whaamalo longa i lo ai. Se whaamalo longa o le tino le mawhau po se malo longa whale nganga. O whaafita uli o leo langa. Maise o lu i tau o leo langa o lo tātou whia ngai nei o na pō. O te tauwhi. Tofu uma ainga ma whaafita uli o mawai. E tofu ainga uma ma manao nga whaapitoa. Moni whaafita uli mani fofo o lomo mia. Mō tātou totu ngai tele. O le fasili mo i tātou. O le ase mea ao i no tātou whai. Pe a whai ua fia mo o mia, mama na o mia, ni wha amalo longa i tonu o tātou ai. O le tali e maua ia Yesu. Wha auru fale ke riso i lo loto ma lo wanganga, i le whatu o tua o ato to.
E le aise mea whaingatā I le alofa ma le whaamaoni o le atua e ala ia Yesu Keriso mo I tātou. Pea whai tātou te talia Keriso e ulu whale I tonu o tātou ainga. O tātou loto ma mawhauwhau ma nganga mo langa o tangata uma o tātou ainga. Ai ai Yesu I se ainga. O maua le whaamalolonga, o le whaamaloloina o ngase. Tino le mawhauwhau ma le nganga. Manatu e lua. Ai ai Yesu I se ainga. O le a maua le lota fisoa soani ma le fia e ofo I natu le au au nanga. Ai ai Yesu I se ainga. O le a whao sofia le a nganga fia au au. O le iaio Yesu I se tangata po se ainga. Whao sofia ai ngā luanga. O le loto fia tu lai ma au au natu I tangata. Ina ua awhea le lio Yesu toi tu le loto ma le angango saulo e ala I le la fisila fa inga I le ala I tamaseko. Na whao sofia ngā luanga o le loto ma le angango saulo. Na ia ta lia ilo na wala awina a vea ai o ia ma au na le lio Yesu. Na te momoli le tala le lei no ese. O wha mau maunga fo I o le tala le lei a Ioane winga I a Nicotemo. O se tasi o fai pule o Iutaia. O lona winga o Nicotemo I ai le li o lau fariseo ma lau tusiupu. O I o le fai pule. Aina ua fea Yesu le loto ma le anganga o Nicotemo. Na vea ai o ia ma tangata ua whanau fawina. Ma ua ia talia ma muli I le li. Na ia au ona ia Yesu I taimi o lon whaasata roina. Le atale ua tātou wa aia I le tala sa whaitawina. Wa whaamalo lo ina le tinao le avape teru. Le tangata na mawhatia I le mai. Ma ua whao ngā ina lo le tangata ua whaamalo lo ina. E au ona ai mo le li. Ma whesoa soa ni atua I isi tangata. O le loto ma le anganga ua whaatumu lia I le whaafatai. Ma ua whaalia I le loto nau e fia au na atu. E ofo ina atu. O ia lava e whai ma au ana. Whaalia leo le loto ua tumu I le anganga. Whaanga e tia. Whaafetai ma le fia I le mea ua suia Yesu I tonu o lona ainga. E le ngata ua whaamalo lo ina le tino. A ua whanau fo wina fo I le loto. O le ola au na I o tangata I tonu o se ainga ma le anganga fia. Le isi le senga ua mawhai o na whaia Yesu mo se ainga. Ua ta li ai Keriso I o lato loto ma o lato olanga. E le ngata I lea. O le whaatupui na tili ai soi fuanga ma o langa o le na ainga. Le oli. Le oli lo loto ma le whaamalia ina I au nanga le lei uma o whaia. E I lato mo le manuia o tangata. Ma le vi inga o le atua I a lato ngā luenga. Ai Yesu I se ainga. O le a maua le loto fisoa soani ma le fia e ofo I atu le auna. Tolu. Ai Yesu I se ainga. O le a tupu le wha moe le lei le ola. O le wha amatala fo I luka le fo mai lana evangelia le tala lava le nei le wha maloloina le tinao le avape teru. O luka o le fo mai o le na te sila fia I to inga ngase ma o latou wha apongai ma o latou wa afianga. O me le tala luka o le ngase le na mawalitina o le mai vevela ua tele. O lona winga o le fiva ua matua mawalunga. A fua le upona ngana e leni o loo whao ngā ina luka. E tala whea ngai le lei ma le whao punga o tātou māsaniai. O le fiva e pei ofi. Tātou te si la fia mai loa e le tātou soifuanga nei. A whai e maua stangata le fiva o lona winga. O a unga o se isi to e ngase o lo mawaili tangata. Mos whataita inga ringo fia a whai e maua se isi o tātou le fiva po le vivela. Ua mafua ona o se ngase pe o le flu. Ia po se isi lava ngase. A ili tali to nunga o tangata ili teimi o Yesu o le mai vevela o se isi lea I to inga ngase. A le o nia unga o se ngase.
Whamamonga mose ili whianga inga tuai, o le mai vevela o se tasila o mai na tui na ifo ele atua. O se taui o na ua le tausia e tangata Israelu, le whianga inga ma le lato atua. O lo iai le vitiko am tau pe luas fuma le ona ma le teu ternome am tau pe luas fuma le vant. O lo iai nā whamatalanga ia. O le tala nunga ma sani o tangata Israel, ua nā o le atua na te mawhaia o na whamaro lo ina le mai vevela. Ia maisi lava i toi ngase es. O lona winga, o le fiva ma walunga, lea ua mawail tina o le awa petero. E whaahono la marti ailo na soifua. Pe ale e maua le lei se tonga fiti e tusai. Ai ai e sui se ainga, e tupu le wha moe moe fau. O le wha moe moe ua maua le ainga o Peteru, ua maua ina ua whea Yesu la lato ua ainga le nasa. O te tongo e ai malama o le asfo, e le ngata ili soifua le tino, a ua wha wina ai foi ma le wha moe moe lo loto, ma le wha le anganga. Tātou te mo o mia i te mi uma le wha moe moe lea, le wha moe moe ola, le wha moe moe le lei, ua maua le mafuta mai o Yesu ke riso ilo na nganga, i o tātou loto ma nganga. E wha tupu ma wha ola, ma wha ma losi le wha moe moe, pe a o ina tau ngoto i folo wha moe moe me le lei. Usoe la fwa i loi le tua e ala i whantua tua. Wha moe moe na wafi fi ai le mauti noa atili mo le alofa wha malo lo le lio Yesu ke riso. O ani tau langa o le soifuanga nei o whai ma whapo ngai o le tau nganga ifo le lao lo wha moe moe ni mea le lei i tonu o lo a inga ma lo soifua. O le upo moni usoe. Ata lia le lei Yesu i loto manganga. Ma ola ai le wha maoni, o le ama whai ona i toe wha ma losi lo wha moe moe. Ai ai Yesu i se a inga o le a tupu le wha moe moe le lei le ola. I le manatu mulmuli. O le fio ai o Yesu i se a inga, o te li ai o ia i loto manganga. O le au maia lea o le oli le na ainga. Jesus brings joy. I lea o ngā le nā o nei lo Yesu. O na ngatai lea. Ai tā ua le talia o Yesu a wā o ia o le whaapongai o le oli moni. Le oli lea ua mafua mai le a wai o Yesu malona nganga i loto ma tangata. Ma nganga o tangata o le a inga o le a wā Peteru. Le tamā, le tina, ma le whanau i o tātou fo i ainga. O le fia ma le oli na e whao Sofia ai ngā luanga e moli mawai i le mana o Yesu. O le oli le na ua wha lia i soifuanga maola o le ainga. O le oli na nta ua e paulo i lana whea watu i tangata o le ka le sia i Filipi. Leana o tātou whaanongolongo ai i le sā ua tuana. I outou oli i le li. O te toe whai atu. I outou oli. I leo tā ua il talan whaitawina, ai le tau mate o le langona le o le ainga atoa lava. O le tina o le awa Peteru ina ua wha malolo ina Yesu lo lātou tina. I le nā lavasu. Le oli na te tonga e ai le fia au na o tina ia Yesu monso. O le fio ai o Yesu i se ainga, ua tali ai o ia i loto manganga. O le na o maia fo i lea o le oli na ainga. Le au soia ma au whaafonga le nei tae au. Tā ua ona whaafe nei loa Yesu i lo ainga. A mata ia te oe maa u ona wala au le li o Yesu malona nganga e a fio mai na te pū lea o tātou loto ma nganga. Ona mawai leo lo tātou whaamaro o loina. Mawai le loto soani. Mawai le whaamoe moe ola. Ai maise o le oli ma le fia i tono o tātou ai. Whaafe nei Yesu i lo ainga. Whaafe nei Yesu i lo loto e fio tu mawai. A mail matua walato ulu fafo i le sunako. Na atu lo lea i le fale o Simona mani te rea.
sa ta oto I fo I le tinao le awa simona I le mai vevela. Whamanuia tele le tua I lautou whafonga anga. Na tō mawhau ai ana fionga pa ia. I le nei tai au, maso uma o le tātou wola. Ia te ia lona lava vi inga, nei ma se ia o le whaavavau lava. Amene. O le a tātou whai o le sauninga I le vi inga o saunia. Ele whamoe o la tātou maua se ni whainga malo longa file mu le nei fwoi aso sapati ia mātou te matua I fwoi ia whamanuianga mo le tātou e kālesia tātou mtanga luenga ia mai se fwoi o le kālesia au au ile nei fwoi aso mo le tātou whenga iai ma Sauniga I lunga o ala ata pe ono tātou iai le nei tai au tātou ma wapea I le whātuatua, whamoe moe ma le whalangolango le tātou wali o Yesu Kiriso. O iana te lawea I a te tātou, puapua ngā o lo tātou whenga iai le nei lalangi. Whamanuia tele le atua, whainga malolonga ma tāpua inga o le nei aso. Ia te utopia lava le file mu o le tātou matai. Nei ma se ia o I le whaavavau o le tātou whaai ui le tatalo. Lo mātou atua pa I ai. Toe whaafo I atu ia te oe le anganga o le whaafitai ma le whaanetanga I la o fio. Ono lo walofa tau muli muli a te mātou. Ma lo awai mai le nei Sauniga. Sa mātou langona lo musumusuina o I mātou teito tasi.
ina ia momoli atu ma lau fe au. Whaafonga anga o tangata. Mātou tu ina atu I lau fio I mātou I lo mātou wola ma le saunga le mu. Te mafuta ina I mātou e ala I lo wanganga pa ia. Whapena fo I lau whanau kirisiano uma I le laro langi. Fo e atu ia te I lātou o manuia. E ate o e pea le atua le tama, le vi inga o le whanetanga. Whamanu o le pule ao ma le mana umalava. Nei mo o tu lava I le whaavavau e whaavavau lava. Amene.